Allahu akbar yani goto kala e ɗon hay ko sadaka on tiwa wa amru bil ma'ruf sadaqa yamirgol goɗɗo ko moƴƴi yo waɗu ko moƴƴi ɗum ko sadaka wa nahyun anil munkar hargol kadi ko aña ta sari on haɗi ɗum kadi ko sadaka o wi wa yujzi'u no ara sellaka wi e wa yajzi e wa yujzi'u honno sella fatu on e dam on ka yaa wa yujzi'u no yona min dalika e ɗum ɗo rak'atani darde ɗi yarka'uhuma e neɗɗo on juulata min adduha e morde walla fandi ɗum ɗo ko ɓural tawata ɗum ɗo fof goɗɗo waɗi ɗon guƴƴere makko kala neɗɗo fof no mari guƴƴe temeɗɗe tati e capanɗe jeegom jolkande e ɓanndu neɗɗanke on ko temeɗɗe tati e capanɗe jeegom 360 jolkere woni e makko joni noon ko ko on ti watta ɗi sadakaji ɗum ɗo fof darɗi nde o juuli ka julde seelen rawahu ahmad wa muslim wa abu dauda اثنين ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نورني إمام أحمد في الله كان يقول أبو داود كبجتي أو صحابة جويته بريدة أو وندنا لهم بماكي في الإنسان 36 هنا 36 مفصل جياد أون نمري جول كتيم de tati e capanɗe jeego 60 wa 300 mifsal yani jolkanɗe temeɗɗe tati e capanɗe jeego alayhi ko woni e neɗɗo hoore neɗɗon ɗum noon no fawi neɗɗo on an yatasaddaqa alayhi an yatasaddaqa fi kulli mifsalin minha sadaqa no waɗɗi mo ñande o so immike o sakkano kala jolkande sadaka goo qaalu ɓe wi faman alladi yutiqu dhalika ya rasulallah ko hombotaagana waɗango jolkere mum yani sadakaji temeɗɗe tati e capanɗe jeego goɗɗo no wawi ɗum ñande o mais ko mbo wawata ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam qala nelaɗo maki annuhamatu fi lmasjidi yadfinuha aw shay'u yunahihi an tariq ɓe maki annuhama yani ono tuuta ma ɗum durma yani durmaji ko goɗɗo ñitti wicciri ka sena juulirɗe ɗa ɓa hari on sa juulirɗe ɗen ina ko waɗa kaaro waɗira ni ko nduggu wonno e ɗum a ɓenni ko goɗɗo ubbata ɗum ɗon ko goɗɗo harti tuttiɗa ma ko ñitti o pattiɗa nde goɗɗo ombiti ɗum ɗon hara goɗɗo go yaal ɗum ha ɗum ñiddimo ɓe maaki ma ɗum hunde nde tawata on ti pottini ka laawol tawi hayre ma tawi leggal ma tawi ɗon goɗɗum goo ko tata tampinay goɗɗo no gasa ara ron kayide ɗum o feggo o pottina ɗum ɗum yunahihi ani tariqi ko pottinta ɗum e laawol ngol fa in lam yaqdir ɓe maaki ɗum ɗo fof hollugol ɗum ɗo fof ko sadakaji ɗi on ti waɗande jolkanɗe makko ɗe fa in lam yaqdir so tawi o wawali wadde ɗiɗo fa rakatadduha tujzi'u anhu ɓe maaki so tawi o wawali wadde ɗiɗo fof awa haray darɗe ɗiɗi ɗe o juuli ka wallu ha no yonamo gay ɗum ɗon julɗe ɗiɗi wallu haɗe on ti juuli no wawi yondemo gayi ɗum ɗo e mana ɗen ɗon yoni ɗi sadakaji ko ɗaɓɓira o waɗantere makko ɗen fof nade l'islam on ko newini piiji ɗin waɗani en ɗuɗɗinani en ka baraji heɓoto ko ya waɗu sadaka no waɗɗima waɗugol sadaka temeɗɗe tati e capanɗe jeego e nder ñallal kala joni noon goɗɗo on to mari ko itta ɗum ɗon fof waɗana laawol no waɗirta goppihu ngow tunni tawa yoni ɗum ɗon fof darɗe ɗiɗi goɗɗo juutatata ɗe yonta sina o juutinde ɗe yonta hay 10 minutes tawa yonimo gayɗin ɗon sadakaji fof ñan ɗum ɗo fof ko hollugol ɓural ɗe julɗe wallu ha qala shawkani imam shawkani o maki wal hadithani yadullani ala idami fadli duha o wi ɗe hadiseji ɗiɗi hadise mo abi zarri filli on e hadise mo burayda filli on e maki ɗeɗo ɗiɗi hino tindina fi mawnugol ɓural julɗe wallu ha wa kibari mawqiha e mawnugol nokku majje on ka nder dina wa ta'akkudi mashru'iyatiha hide holli ka tentinede yani tentugol sar'inede ɗe kanje ɗiɗi wa anna rak'atayha tajziyani an 360 sadaqa o wi den ɗon darɗe ɗiɗi hiɗe yona gayi sadakaji temeɗɗe tati e capanɗe jeego darɗe ɗi petlo a wi yonde ɗum ɗum fof وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة وما كان كلا كونكو تاوي الحالم أنكو نيتي ديري كوني مونيري كذلك كون نون فهو دون حقيق بالمواظبة هراينو هاندي اندي غدو دومو تو منكا
tawi ko ni on heɓita ɗin moƴƴereji ɗo fof wal mudawamati e duumagol wadaba e mudawama fof enen ko gotum fireten hayso tawi no wayi sewti seeɗa ka arabu so ɓenni ha wadibun ala salati aw mudawimun haray gasa sew sew ndi sertina seeɗa kono kanji ɗiɗi ko ɗi mana wahid mutaradifatan wa yadullani aidan hadiseji ɗen ɗiɗi no tindina kadi ala mashruiyati l istikthar min altasbih e ho nder hadiseji ɗen no tindini sar'inede ɗuɗɗingol waɗgol subhanallah wono arde noon ko hadise arano fa kullu tasbihatun sadaqa watta hamide e yettugol hewtugol wigol alhamdulillah subhanallah alhamdulillah watta halil e wigol la hawla wala quwata illa billah wal amri bil ma'ruf e yamirgol kadi ko moƴƴi hebbingol ɗum kadi wan nahyi anil munkar e haɗugol ko aña kon ko boni kon ko tata kon no harmi ɗum ɗon kadi ɗuɗɗingol ɗum kadi no hitti e wa dafni annukhama e ubbugol durma wa tanhiyati ma yu'zil mar e pottingol kala ko hino lorra rewowo ani tariqi ga e laawol ka o rewata ɗon wa sa'iri anwa'i ta'ati e dendangal noneji ɗoftareji ɗin liyasquta bizalika fi yo fukkon sabu ɗum ɗon ma ala l insani ko woni ko fawi neɗɗanke o mina sadakati e sadakaji ɗin allazimati ɗin lismiɗimo waɗɗinimo fi kulli yawmi e kala ñallal yani hebbingol ɗum ɗo no wawi mo yonde gayɗiɗa fop ɗum ɗo fopp noon ko hunde nde tawata nde satta boy si wiyama ɗo yamirgol ko moƴƴi ma haɗugol ko boni sikkete no satti la ɗum satta no newi ha feƴƴiti hiɗa yamira goɗɗo ko moƴƴi e nder gollodiral ni e nder gollodiral mi anda si tawi mi adanino ɗo misal ñande goo e ka gollodiral goɗɗo goo waɗi ha goɗɗo nunɗi goɗɗo ari imo mari concol moƴƴa ngol mari ella o accingal ka boutique ka place makko ka o yeyata ɗon o inni pay kunkum ɗum yani tan feƴƴunoɗo ko issaji ko winda o inni o ngolɗo concol non ngol moƴƴa mo ari soodugol watta acco ƴetta ngol ɗo nani o inni awa o hucciti o yeehi ɓay hucciti o yeehi goɗɗo wonoy ha ɓatti ka o arta ɗon e hikma Allah goɗɗo goo ari addi kañum kadi fof biye no faalamo jam fo o addi fof biyeji o tawi ko pay ko woni ɗon o inni mo faala concol o ƴetti fof biyeji ɗin o jonni o ya pay kunko jaɓi fof biyeji ɗin kañum kadi towni ngol concol ɗon on dolokke ɗon mo faala ƴetti jonni mo no ambali ha moƴƴi o anda no boni pay kunko yeggitino ko on ɗon wiya o moƴƴa ƴettin ɗon o jonni mo o yaha huccitugol mo wona seeɗa jooma place on ari o artum si neɗɗo no nunɗi haray toujours ka o falloto ɗon o ɓurta aynude diika o gañorta ɗon ɗum ɗon ɓuri handejol ɗo ka o falloto ɗon yo reeno e ɗon yo haqqille makko ɗen tuto ɗon moƴƴa o mapoɗa e ɗon ɗon ɓuri ka o heɓata intérêt ɗon par ce que goɗɗo no heɓa intérêt ka o falli ɗon bonna lanca ko intérêt ko heɓuno kon fof mi mana ɗo yo mapoɗo e dewal ngal panɗi yo ɓurtu rentade e ko bonnata dewal ngal kon o ari tun haqqille makko ɗen ko ɗon cikki tataw ko yeeyi goɗɗo o yii o inni on to ngol concol ɗo e ni goɗɗo soodingol joni ɗo o inni jokkitumo mu jokkitumo darata hewtotomo o jokkitimo o yaha o hewtoyi o yaha o inni hiɓe nodde ga on o reedu makko rata ɗon kono taƴi ka ho ga par ce que o sikkay joni wondema ko mbuuɗi makko ɗin gundo on feeñi o ari ha o hewti o yaha hewti tun inni addugol concol ɗon ga ko concol ngol moƴƴa ngol ɗon no mari ella mi yeytuno taw yeeyi kono o yeggiti woni ga ngol ɗon ƴettugol ngol go garede o yaha ko yaltuɗo jamfagol kono kankadi Allah bugi sabu ko oya hollimo jikku moƴƴa kon bugi kulol ka ɓernde makko kankadi o ɗoftare Allah o inni he min kadde ko mbuuɗi bonɗi mi adduno eyi oɗo o yamiri ko moƴƴi ɗo ka o yamirani o arali o yimo accu koko boni o arali waɗ ɗum kono kuuɗe makko ɗen e alhaali makko on accini o ya ɗon kisan ko boni waɗimo nunɗuɗo o nunɗi kisan o inni ko mbuuɗi bonɗi min kadi mi adduno on sa o yaltini mbuuɗi moƴƴi o soodi concol moƴƴol o hucciti o isan ko ɗon si wiyama no fawi neɗɗo kala yamirgol ko moƴƴi e nder ñallal ngal ma haɗugol ko boni ɗum na ko satti na ɓeytu on ti ara daro inna qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma qala allahu ta'ala gollodiral ngal firlitanɗe on tigi ɗen e yimɓe ɓen waway haɗde ɓe ko boni waway yamirde ɓe ko moƴƴi yo Allah newna hen o wi salasa tati on ani nawasi ibn sam'an radiyallahu anhu
ruttinama e oɗo sahabajo wiyete Nawas bun Samman yerle Allah woni makko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal o wi wondema annabijo ɓe maaki qala Allahu azza wa jalla Allah towɗo mo daali ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ala hadisul qudusi si woni qala Allahu ta'ala ma qala Allahu tabaraka wa ta'ala qala Allahu azza wa jalla ma ɗum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi ɗum ɗon fof waɗay ko hadise qudusi o wi Allah subhanahu wa ta'ala o daala ibnu adam ko yo ɓi adama la ta'jizanna an arba'i raka'atin wa ta'arunkude darɗe nayi fi awwali nahari ka arande ñallal sa waɗi ɗen ɗon akfika akhira o haray mi yonanima ka sakkitode ñallal ngal bi mana gila ka alan sana ɓiyata fowto tun ɗum ɗon mi windante baraji wasi tawi a waɗi ɗen ɗon rawahu al-hakim wa tabrani wa rijaluhu thiqat imam hakim o wi wondema e tabrani ɓe worɓe oɗo hadise iɓe holni moƴƴe o wi an-nu'aymi al-ghatufani bi sanadin jayyid weeɗo kadi tawi imam ahmad e imam tirmisi abu dawud hadise wa lafzu tirmisi konngol imam tirmisi ngol ko ni ardi o wi hon ɗum ar rasulillahi anillahi tabaraka wa ta'ala ay kanko ni o addiri hadise on ɓay ko hadise gudi a wi ar rasulillahi tottinama e nelaɗo yani ƴettama e nelaɗo anillahi tabaraka wa ta'ala nelaɗo kadi itti e allah allah o towi o barki ɗum ɗo no holli ko noon on fof si ardi noon ko hadise gudusi inna allaha ta'ala allah towɗo inna ta'ala ko ɗum woni ga kono ko inna allaha ta'ala gala o daali ibnu adam ko ɓiɗɗo adam irka li ruƴƴanan bi ma'ana juulanan arba'a raka'atin darɗe nayi min awwali nahar immorde ka arande ñallal akfika akhirahu mi yone min kadi telen sakkitode ñallal ngal mi windane baraji ko wasi a waɗi goɗɗum wasi a juuli ɗen ɗon o wi arba'a nayi on wa an abdillahi ibn amr qal tuttinama e o sahabajo ɗo o maaki ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya fa ghanimu wa asra'u raja'a o ine laaɗo imminno ko wiyete sariya kañum e ghazwa no serti seeɗa so ɓenni saraya rasul haray ka nelaɗo imminno bataillon groupe jama yoɓe yawɓe haɓoya tawa kamɓe nelaɗo sa sallam ɓe tawaka ɗum ko sariya wiyete ma sariya rasulullah sa sallam yani ɓe immini ɓe tawaka kamɓe woɓɓe no wiwo ɗum ko ɗi capanɗe nayi e jowi nelaɗo sa sallam immini ghazwa on koko tata kamɓe tigi ɓe tawama haray ko ghazwa wiyata woɓɓe no wi ɗum kadi ko nogay e joyi ɓe tawa ghazwa woɓɓe no wi ko nogay e goo yani no khilafu bayna ruwat hakkude fillotoɓe ala kulli hal ko wiyete sariya ko ɓe immini jama yo ɓen ɗo yahu waɗoygol jihaadi tawi kamɓe ɓe seenaki ɓe maaki ɓen ɗon noon ɓay seenike ɓen ɗon yahi toon fa hanimu ɓe konini kisan ɓe waɗi konu ngum ɓe heɓi kadi kono hoyri wa asra'u raja'ata ɓe arti heña fa tahaddasa nnasu bi qurbi maghzahum yimɓe ɓen yewti fi yaawugol ɗo ko ɓattagol yani ko ɓe yahi kon ɓe yahi ɓe neɓaali ɓe arti wa kasrati ghanimatihim e ɗuɗugol kadi kono hoyri maɓɓe ko ɓe heɓi kon wa sur'ati raja'atihim e yaawugol artugol maɓɓe ngol fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɓay yimɓe ɓe woni e yewtirgol ɗum wola a ɓe yaawoyi ɓe gañoyke ɓe arti heña emba ɗum woni tinna nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala aqraba minhum maghzan on accatami tindina on ko ɓuri ɓattade e ɓeeɗo kono ɓurgu ɓattade ɓeeɗo ka baraji heɓoto kono jawdi heɓoto yani kono hoyri ka heɓoto ɓay ko moƴƴere woni kono hoyri ndin wa awshaka raja'a e ko ɓuri yawde kadi artugol yani ɓuri ɓattade ka goɗɗo hewtata heña hara o neɓo yaali ɓe tindinde ko landal ɓe addi ɓe maaki man tawadda kala on salligiɗo summa gada refti o yahi ilal masjidi ka juulirde li subhati duha fi yo juulɗon darɗe walluha ɗen fa huwa aqrabu maghza ko ɗum ɗo ɓuri ɓattade e konu utata on ti koni nike wa aktharu ghanima par ce que suudu goɗɗo ɗum e juulirde nden andi ko wi'a yahama kono ho jihaadi ɗin ɓattorta noon ka buko yata o juula ɗon darɗe ɗiɗi o juulta ɗen kono ko ngu yaawi wo ko ngu yaawi tawa ɗen darɗe ɗiɗi wa aktharu ghanima ko ɓuri kadi ɗuuɗude kono hoyri
wa awshaku raja ɓuri yawde kadi hewtitugol ruttagol ɓe maaki ko ɗeɗo dariɗe neɗɗo juulata on rawahu ahmad wa tabarani imam ahmad imam tabrani filli wa rawahu abu ya'la nahawahu abu ya'la kadi no filli hadisi sifa oɗo ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ɓe jannirta sahaba ɓen ɗo ƴetten ɗo kadi toɓɓere fi jannugol nelaɗo no heewi no ɓe jannirayno ɗum ene on accata miyeto on ala adullukum on accatami tindina on accatami yeeto on ma ɗum ɓe nayi hiɗon anndi atadruna kamɓe atadruna manul muflis yani ɗum ɗo fof ko noone e jannugol par ce que nde goɗɗo landi taw ha o gayni ɓe o woni jannude ɓen si haqqille ɗen arta e ɓuri si o janni tun o landaki ɓe ka par ce que ka on ti landa o haqqille makko ɗen kisan uddidoto fi tefugol ko honɗum o landaɗo joni noon himo andi landiɗo mo on ko yeetotoɗo mo nde on ɗon bugori ko yeetimo kon yaha naato e heña ɓuri so tawi o yeeti bugi tun hara o landaki mo ko ɗum waɗi la sa sallam no heewno addini ala adullukum ala ukhbirukum sugu ɗiɗo piiji yani ko uslubu jannugol ngol tawata naata e haqqille goɗɗo heña ko ɗum waɗi la no heewi golletirɗe ɗum hamsa joyi on wa an abi hurayrata radiallahu anhu qala awsani khalili abu hurayra kadi filli hadise jowabo on ɓe maaki wasi kelan giɗo an on comme woni on kono laaɗo sallllahu alayhi wa sallam bi halasin piiji tati ɓe wasiyilam bi siyami halasati ayamin fi kulli shahr mo kontude pi ara nun ɗum ɓe yamirilan hoorugol balɗe tati e nder lewru kala ɓeɗo ko honɗe ɓuri joopaade e balɗe tati ɗo e lewru kala ko honɗe ɗe ɓuri joopaade aywa ko ayyamul biid on 13 14 15 ko ɗewni ayyamul biid o yamirilan o wasikelan yomi hoorɗe yallah ko en cellal mum e feere mum waraka aytayil adduha e darɗe ɗiɗi ɗe mi juulata ka walluha ka seele wa an utira qabla an anama o yamirilan kadi yomi eto mi waɗa wittiri on aɗo mi ɗanade so tawi mi fellita mi finoye en yino ɗo en jangguino fi hakkude seydna omar e seydna aboubacre ni siddiq radiallahu anhu seydna aboubacry kañum o juulay wittiri on si o belo seydna omar wi kañum mi acca ha subaka nela o tabintini ɓe ɗon fof ka ha o yimmoyo maki oɗa itti waɗangol e ɗiɗi oɗa ƴetti pellital wondema o finoye donc o wiya nelaɗo yamirilan ɗum ɗon holli wondema nelaɗo yamirimo o taw accu ɗiɗo piiji tati rawahul boukhari wa muslim o wi sitta jeego on hadis jeega ɓon an alayhi wa sallama mi yi nelaɗo ɓe jamɓe kisiwni mumɓe fi safarin e sete yagal sallah subhata duha ɓe juuli julde walluha har ɓe hoore sete yagal 8 raka'atin darɗe jeetati falamman sarafa ɓay nelaɗo gayni juulugol ngol qaala o maaki inni sallaytu salata rahabatan wa rahaba ɓe maaki mi juuliɗo julde rerɗugol julɗe faalegol e julde hulugol bimana ɗe julɗe ɗe mi juulɗo no naati nder ton julɗe rerɗugol ko woni ka Allah e hulugol kadi lette iwrɗe ton sa'altu rabbi salasan mi tori noon joomi am ɓa mi waɗi ɗeɗo mi torimo piiji tati fa atani isnatayni Allah joomi an okkinmi ɗiɗi eɗemi tori ɗin tati wa mana'ani wahidatan o haɗilan gootum ndare nelaɗo ɓe waɗi ha ɓe andi fewnɗo ɓe waɗi ko hitti par ce que ɗen andi waya so haymo uytana hay julde ka joni noon ɓe juuli darɗe jeetati ɓe hakkilike ɗum ɗon e nder ɗen julɗe ɗen ayi hiɓe hulani toon goɗɗum mofte maɓɓe ɗen hiɓe farana mofte maɓɓe ɗen toon moƴƴere goɗɗum ɓe tori ɗon noon Allah ɓe tori Allah piiji tati Allah okki ɓe ɗiɗi honɗum ara nun ɗum ɓe wi sa'altuhu alla yabtaliya ummati bisinin wata o jarribol mofte an ɗen kokke wona o jarriborno noon feƴƴuɓe ɓen daroɗen ɗo islamu on famgol qur'ana on ko nema hande si an sonno wolde piiji buy kuppugol leɗɗe ɗen adday kokke waɗugol e ɗum ɗo ko ɗum addi sahara on kam en yeddali en salaki ka leɗɗe ɗen no mari nafoore molnade kono ten sikku ko fewndo men tun kokke fuɗɗi wadde Allah yetinoke en ka qur'ana woɓɓe goo ma porino kokke ado hombo ado annabi Musa ado annabi Isa yimɓe annabi Nuhu ɓen ɓay woni o gerdi e maɓɓe ha ko honɗum o wajornoɓe tawi
yewtere nden no ardi noon ibara on no holli wonde maari ɓe heɓude kokke faqultu stahfiru rabbakum innahu o yaafoto so yaafike kon ngo watta yursili sama alaykum tawi ko ɗum ɓe ɓuri maporde o fuɗɗorayno ɓe ko ɓuri maporde ko yursili samaa alaykum o juppanay on toɓo on harano midraran tawata kono jokkodirni no yaarir noon andi ɓe maporno ɗum wa yumdidukum tawi ko ɗon ɓe duuɓi 7 joni